Ok, matetiky zegny atsika izy hitanao teo zegny amin'ny fiainana zegny run business, build business, start-up business. Est-ce que anao zegny anomboka amin'ny business hitsabo raha marobe sa mitsabo raha amina focus fô zegny? Miambigny zegny zany valiny amin'ny commentaire ambany ao zegny. Est-ce que tokony hitsabo raha marobe zegny anao? Exemple zegny, est-ce que tokony hamafa tragno zegny anao amina business? Anao manomboka business, est-ce que tokony hamafa tragno? Est-ce que tokony hamafa fontanana? Est-ce que tokony andeha hagnadia douche na WC? Est-ce que andeha hagnano asana jardinier zegny anao? Za miambigna valina amin'ny commentaire ambany. Izy koa zegny anao manomboka amin'ny business zegny tsara fantatra izy volagniko toy focus and work. Focus and work. Focus and work. I repeat that again. Focus and work. Mifantoko zegny anao aveo miasa. Mifantoko anao aveo miasa. Amin'ino zegny? Am'la business tsy aboenao zegny. Minofa amin'ny voalohany zegny izy io tsy handray amin'ny tokony ampomboanao izy. Fa izy koa zegny anao mitsabo fo fa tsy mijano. Na misy raha magnelingeligny à gauche droitinao, agnatin'ny tokantragnonao, amin'ny toeram-piasagnanao, marobe raha magnelingeligny fa izy koa anao mitsabo fo zegny pointsy fo businessnao izy. Oh, azonao ny afatra? Okay, so if you get value for this content, don't forget about to leave me thumbs up right here, and don't forget about to subscribe on this channel, because right here I'll give you much more value as I feel I'm a human being. Okay? If you want to start business, I'll leave a link below right here. Next time again. Bye bye.